One phobia wodom eti Nima ene ne mpotem musabre wate wo hagu monten so awoye ye kire. Wo ha onyina ne se mpotem ho no mo akwan ne akade ahodo ebe ma akone abade hu nsem koyie no kame ese aban ye yinani sanse minti enko ahoma so na ye nua be ma kojo mensa abrampa ne no eni hu enkobo. Kojo ma hen. Mede odu anacho aba. Wona wo Nima mprempren ya de na mabunu no wo moye wo ho. Anacho ba ye kese oye kire a wo sha ase no wozini inara woza abewie wo sha ase fi Nima roundabout na wona ma na wokwi wo Kawukudi Park na za watro bunkata da wozema Ayawaso East Municipal Assembly woni penfo yin de se ehwe akona awura odeda Nima na ne patemu wona oyaza akwano oyi se yono to nchansa nwura nkyere bola ahoro na waye gata so ho ma nsu petukra na ho yinara wa dem ifi abaho wo azepotin assembly no wari ye na wa ma wansan ye meche sanitation etum ezimu ewo ho na se ono so da nchana nzema hu bi a wo sha ase aban bi sha ase na aban bi aba ni ira no won tum nshadu wenje ma na ho faso mba ma o manfo a wo Nima na ni potemu se ese aspect of our year ka okudi wona o se ese da ma aspect of washa ase from 2019 2020 nimu no da ma bi ya kase nyaza we bi da ma aspect of ya ano o de how kase o za bre o ho no na agusi sam na bo nsama o nti da me o ye che a waye onam do se aye petition no o za kwama hadia sama Adam Sani Kuta oye MC wa hode onse na za watro bunkata no ina no conference duma anacho aba wama da ni MC 30 days mchere 4 weeks wa hwe yim de za watro bunkata no ina no aban botu ho anama ye ozi a wozi yin de hwe Nima na ne potemu ho obo na Ghana mampanyin na adodankwa akufado ote da maso na kanda a okan da ni municipality no ho no obo na vice president Dr. Bangud Baumia Ote na wo mpemfu bi a wotimu aban ma we na wo one municipality into one task there welcome to Juma on Nima for the one to for one sense wo bo nka de nya na yesi Ghana do osan de mampem etian chan ntianso mputu Juma orkodo no nya ya chafa ntina what to sukwa wa sha de aban bo hwe leza order one saka bia no onso one sa aka Kojo yada sepa ne amane boya odi free Nima abre abusia ye nua be ma kojo mensa abrampa o nkan kropom ha se Nima meburu no ye kire fa ne ma bi enkoyi ho emunchemu no de amane